Assalamu alaikum урматтуу эл кабар каналынын көрүүчүлөрү, жалпы мекендештер, амансыздарбы? Бүгүн 13 февраль, апта күнгө жекшемби 2022 жыл. Кайрадан Оштогу учкундагы мал базарга келдик. Февраль айына караштуу жандыктардын баалары, продукталардын баалары дегендей. Канча болуптур? О, канча болду? Сатылып эле экен. Жүрмүз. Мал базарды ичкериден көрөбүз. Жанынан байкайбыз дегенде. Учкун мал базары, көрүп турасыздар. Токту канча болду аба? 11200. Сыны жакшы экен. 11200 болду мына токтучу. Кана акырыңыз? Sen aytıp berdim. Maşallah, geng. Uzun geldi. 3000'den. 3000'den. Uzun turasını zakazga karab jasay beresiz. Hangi berkinde 2000 so'mluklar ham bor. Yaqinroq borib qo'yayın. Ona emas. Мынакей. Акырлар койго ылайык, эчкиге ылайык акырлар көрүп атасыздар. Uzun турасы ар кандай экен? 2 метрден андан жогору заказ берсеңиздер болот. Номерди айтасызбы? 0773 менен 49 47 37 номерине чаласыздар. Мына акырга заказ бересиздер. Туугандар. Дукан токту сенеми? Канчадан болду? 6000. Наркыларчы? Болду. Кочкор экен бул, а? Мына эркек кочкор 6000 экен. Канчага берип бересиң? 5ке чейин бүтөбү? 5ке беребиз. Болушу, окончательно. Болду. Союшка экен онда? Болду. Айын айтып саткан жакшы негиз. Сатылабы? Матис сатылабы? Мал базарында матис сатылабы? Сата берем да. Машалла. Матис 2 туугандар. Канчада атасыз? 380. 380 миң? Сом. Жылы кайчыл? 2005. Машалла. Номерди айтып коюң? Номер 0556 0556 менен 33 83 32 номерине чаласыздар. Туугандар, мына 2005 жылкы матизге байланышасыздар. Алуучулар болсо чалыңыздар. Күмүш түстүү, абалы жакшы экен. Ишпиши жок дейт, только айдайсыздар. Содаңыз берсин. Аба канчада алып кетип атасыз? 20 миң. Солуктун сыны жакшы экен. Солук тартып коюң. Мына солук менен козусу туугандар абам 20 миң деп алып кетип атат. Козусу дагы, энеси дагы аябай сындуу экен. Жашы кандай болуп калды аба? Эл кабардан чыгат. Жүрүңүздөр туугандар. Мен көбүнчөсү продукта катардырдагын сиздерге бир катар чагылдырып өтүп кетем. Аны туура түшүнөсүздөр. Ошто учкунда продукта кандай экенин билип аласыздар. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Тынчпы? Шүгүр. Жамдар келген, билесиздер, бааларына 1800дөн бери карай түшүп келе берет. Бул жакта авам ишти баштаптыр. Аба кандайсыз? Тынчпы? Машалла, жайбыз. Анакей. Алмалар. Мына баягы сиздер издегендер. Биз ар берүүдө сиздерге чагылдырып айтып турабыз. Биздин өзүбүздүк оштук агаларыбыз жасайт. Каалаган заказ берсеңиздер болот, чоң кичине аркы берки дегендей. Кандайсыз? Тынчпы? Амансызбы? Иштериңиз. Алмалар буякта. Мына эмне болуп калды? Эмне бу? Кулучу куло. Мал какырга. Балондон жасадыңызбы? Машалла. Читпескен да. Иштекке болбосо керек. Мындай нерселер жасалат да туугандар. Мына кармагычтарына чейин экен. Бул супу куйсак түшүп кетпейби? Супу куйсак. Билем, жемпемгеби? Жемге, аталага. Жем атала бергенге мындай. Ам өзү придумать этип жасаптыр. Канчадан буларыңыз? 200 сомдон. Жакшы экен да? 200 сомдон экен булар. Содаңыз берсин, а? Бар о 50, бу 60, бу 40. Мау. 50, кумус 60 экен. Так. Бул жактан бар. Билесиздер. Чагылдырып өтүп кете берейин. Кийим-кечелер туңуптар. Өткөнкү берде сиздерге чагылдырып көрсөткөнбүз. Продукты катарынан нары.
Картошка канча болуп калды картошка? Картошка канча болду, шеф? Картошка. 35. Килограммга 35 бе? Оптумгабы? Оптум 30'dan. Каякта качкансыз? Ким, алчайм. YouTube ооба. Мен бетini татпаган. Жок, адам тапсам болот. Каяктын картошкасы? Отладык. Карадөнүк. Карадөнүкү? Картошка бар экен 30 сомдон, туугандар оптумга экен только. Чаласыздар номергеч. Мына ол картошкаларга байланышасыздар, өзүбүздүн 30 адырдын Таза. Карадөбөнүн картошкасы экен. Кайерде сактадыңыз муну? Подвалдабы? Подвал эмес, үйдө эле сакталды. Кадимкилер. Номерди айтып коюң. Телефон номериңиз. 772 772 менен 1070 10-70-50-ге чалыңыздар, туугандар. Оптум канча тонна бар үйдө? Көп. Көппү? 20 тоннага чейин. Оптумга картошка бар. 30 сомдон 20 тоннадай бар дейт. Чаласыздар 30 адырга жөнөйсүздөр, төмөндөгү номерлерге байланышыңыздар. Машинанын номерин биякта көрүп атасыздар. Порте жеткирип бар экен да кызмат, а? Аяка, портеңиз бар экен. Бирок буян кошо жеткизишин кошот да. Услуганы төлөйт. Төлөйт. Болду. Содаңыз берсин да. Картошка жок да. Болду. Май. Биякта жумурткалар бар экен, көрүп атасыздар. Жүрүңүздөр, туугандар. Жумуртка кандай болуп калды базарда? Жумуртка канчадан, шеф? 250. Кандайсыз? Каяктыкы болуп калды эми бул? Араванын жумурткасы 250 экен, туугандар. Жумуртка, май. 30 сомдон түшүп калат. Ошондой болуп калат экен, а? Машалла. Содаңыз берсин. Эл кабардан көрөсүз, ака. Эл кабат. Мына жерди тартпасак базар болбойт да, туугандар. Караңыздар. Заказ бересиздер. Каалагандан бересиздер. Жакыныраак келейин. Салам алейкум. Кандайсыздар? Тынчсыздарбы? Үстүн жаап коюп турсуз. Ичине жамгыр кирбесин деп, машалла. 3 в 1 Балар кандай болуп калды эми булар? Азыр булар 19 миңден болуп. Мына төртөө сизге карайбы? Данияр аканыкы. Данияр аканыкыбы? Өзү көбөдүбү? Өзү өмүргө кетти. Машалла. Данияр ака. Эсен аман барып келиң, ака. Буякта драйвилкаларыңыз турат, кызматты кылып атат. 19 миңден кеми бар экен. Баякы тез кабардан, эл кабардан дайыма чыккан Данияр акабыздын драйвилкалары 3 в 1. 19 миң кеми бар экен. Мен фонгодан коюп коем, туугандар. Чалып сүйлөшөсүздөр, номерди билесиздер. Тез кабар десеңиздер чыгат. Содаңыздар берсин, а? Акамам мерде экен. Кандайсыз? Алып чыктыңыз? Канчада атасыз? Мазын 19,5, мазын 20 атабыз. Болду. 19,5, 20 миң кеми бар экен, 3 в 1 бул дагы, туугандар. Бул жакты көрүп атасыздар. Жогорку тарабынан жүгөрүнү таштайсыздар, маканын таштайсыздар. Тапкангач. Машалла. Сиз мына кыргыз чекте белеңиз? Болду. Буяк кимде экен? Аны болот. Бияктамы? Сизденби? Чайды айлантып отурасыз. İnternette Moskvadan görüştüm. Болду. Ошол нерсеге жеткизсин да, Канча болуп калды эми буларыңыз? Мына алыш керек беле? Наркыны. Demir bas çalıp bize bunlar Бир кесиңизчи, кең. onların ayıp diye ataş pazarda mal olacak. Мынакей, туугандар. Жаду. Кааласаңыздар ручной аласыздар, мындайчы. Бул ичине чоңураак, кичинераак кылып жасап бере бересизби? Har kılı razmerde. Канча болуп калды мынаңыз? 3,5 ming kemi vardı. Кеми бар, 3,5 миң сом кеми бар, жаду, туугандар. Буякта чоң кичинелер турат. Заказ берсеңиздер болот. Сиз мал жакын эле жердесиз, а? Кара суда. Көк чайбы, кара чайбы? Türkçe diyeyim bu. Машалла, мынакей, туугандар. Мал базар зор да булчу, мал базарчы. Келсеңиздер мынакей. Мына ушундай инсандар менен отурасыздар. Чайдан ичейин. Торпак канча алды? 25. Ургач экен, а? Мына торпакты 25 алып турабыз. Buraya jakştır bol geldi. Торпак жакшы экен, таза торпак экен. Туугандар, абамдын чайынан бастырдык, көк чайды жакшы кылып демдеген экен, кеттик эми.
Ошко учкунга мал базарга келе бересиздер. Грабилка жаду издеген болсоңуздар ушул жерден табасыздар. Кеми менен, чайы менен кыскачасы. Содаңыздар берсин. Сиздер болсо жадушу менен барат. Машалла, мынакей. Майли, содаңыздар берсин. Сода болуп атат. Балдар кызып атат мындай. Мындай кире беришинде мындай содалар болот. Канча берип атат ака? Қан сұрайынша. Тақсыр қанша беріп атат? 55 беріп атат, 55. Мына полторашкаға 1 жаштан өтіп қалып тұр. 55 мың беріп атат ондар. 70 мың кеми бар екен. 55 мың беріп атат. Жүріңіздер туғандар, мал базарға. Бүгін негедер унал арас, малдар аз. Мына ушул тараптан уйлар кирүүчү бөлүм. Сиздер менен жолдо продуктовый районду тарттык, жана башкаларды тарттык. Унажын тартып коеюн. Унажын канча болду кары? 37 мың болуп тугандар. Машалла. 37 мың болуп тур. Жакшы экен, сыны жакшы экен. Жигиттер алып кайтты уже. Май. Так, ход алмаштырып коюшуптур. Бул жагынан киребиз. Уналар аз. Погода бүгүн Ошто күн күркөө болуп турат. Жамгыр жаап, бир кар жаап, аралаш болуп. Биз менен чогуу болуп туруңуздар, жалпы Тез Кабар, Эл Кабар каналдарын күзөтүп туруңуздар. Иншалла кызматтабыз. Berden koyuyorsun, Türkçe surat alıyor ama koyayım. Ana. Ya beresin bunu ana. Mal erkekler 61 bin bolуп турат. 61 binge чыгып кетип атат. Алдыңыз баба? Ава. Қанша деп кетіп атасыз? 60 bin kemi var ki ona erkek. Tak. Almada bunu. 60 bin kemi var eken. Söyleşesizler. Alacak öteyinç. Kança deydi o? Kettik onda. Kançadan boldu kam? 30'dan boldu ona kaç? Ketdi eko. 30 binden. Urgaç ken eko eten, gençlik okşayt. Olsun kança oldu? 53 lira. Maşallah. Kunacın zor eken. Muna kunacın 53,5 bin boldu. Satılıp çıkıp ketip atat uzaç. Bağlar uşunday. Qana жүрүңүздөр эми. Ал базарга кирели. Кетик тарабына. Ох. Кайнайт го кайнайт. Кай базардан баштап берет окшойбуз иншалла. Канча болду ава? 27. Маша. Мынау кулун анда 27 миң, 27,5 миң болуп тур. Сатылып тур. Салам алейкум. Кандайсыз? Канчадан деп турасыз? 35, 40, 30. Болду. Баалар ар кандай экен? Мына сиздер көрүп турган кулундар. Мен бир катар айландырып сиздерге сурап берейин. Кайсысы кандай? Мына кармап турганыңыз канча болду? 32 ал. Üstüne koşsanızlar satar. Beret. Yani vallahi şunday. Kançada da taksır? 40.
Базар багылуу. Каяктыкы болуп калды эми бул? Өзүбүздүкү. Ал. Кулун 40 миң кеми бар экен. Эркек туугандар. Ушундай. Аба кандайсыз? Канча деп турасыз? Алейкум салам. 35 деп турам. 35. Жакыныраак канча болот аба? Канчага берип бересиз мен? 30га чейин бүтөбү? 30га чейин бүтөбү? Бүтпөйт. Эркек, а? Болду. 35 миң кеми бар экен. Сүйлөшөсүздөр туугандар, кеми бар экен. Кандайсыз таксыр? Канчадан деп атасыз? 30дан экен мына. Кулундар. Көкүрөк башыны, артқы тараптарын бутук колун бир көрөсүздөр туугандар. 30дан кеми бар экен. Калган сүйлөшөсүздөр. А, сода болууда таяклар. Базар ушундай. Дароо жылкы базар тарап өттүк. Мундар тарап өттүк. Ого, сасын байлап бир жакта. Maşallah. Toylar aldı elə tutturama iş gelecek. Belim bomaya. Torpak kança oldu dey? Muna torpak 12 ming boluptur. Çıkıp ketip turат tуугандар. Torpak 12 ming boldu. Saya kança oldu eкен эми? 50 миңден Бишкек бе? Өзүбүз келеби? Бутайлар 50 миңден кеми бар экен. Эркеге эки өтөң. А, ургачыбы? А, байталдар экен, ургачылар экен. 50 миңден кеми бар. Көрөсүздөр, сенчи. Укам канчадан деп турасың? Кичинелерди. Кичинелер 28. Эркек ургачы. Мына эки эркек, наркысы ургач. Болду. Мына четиндеги ургач экен, мына экөө эркек экен, 28ден кеми бар экен, бакчы. Мунусу 30 миң. Карасы канча? 40 миң. Карасы 40 миң экен, кызылы 30 миң экен. Акалык эмессиңерби? Шуну айтам, окшосуңар. Жүрүңүздөр. Таксыр канчадан деп атасыз? 55 камга. Эркек бе көтөң? Ургач. Болду, байталдар экен. Байталдар тараптабыз туугандар. Эки өтөң ургачы 55ден кеми бар экен. Мынабыз 1 жашардан өтүп калган окшойт, а? Жазга 1 жашар. А, болду. Жазга 1 жашарлар. Стубалыз көкүрөктөрүн көрөсүздөр. 55 кеми бар экен. Байталдар ушундай. Кайсы бар экен? Эл кабардан көрөсүз. Канча да шеф? А, машалла. Бишкек бе? Болду. Аралашма. 80 миң кеми бар экен. Полторашка болуп калган го дейм. Жазга кунан. О, таксырлар кандайсыздар? Канчадан деп атасыздар? 50. А, машалла. 50 миңден. Кеми болса керек эми, кем сүйлөшөбүз да. Амаштарын бир көрөсүздөр, туугандар. Сизге канча болду таксыр? Бир элесиздерби? 50 миңден. Кайда? Канчага сатылды мына ал? 160га кетти Үчөө. Мына ал 2 байтал. А, 3 өтүң байтал экен. 260га дедиңизби? Болду. 160 миң болуп тур, мына ал 3 баш байтал. 3 өтүң байтал экен. Баласы болду. Эл кабардан көрөсүз таксыр. Бир туугандар экен, бүт эле. 160 миң болду. 3 байтал. Аны көрөсүздөр. Болду. Канча болду? Пул эсептеп аттыңыз эле азыр. А, кетти баяка, болду. 50 миң кеми бар экен. Жазга кунан. Аяктыкы болуп калды эми бул. Топ-теректики. Өзүбүздүкү. Жазга кунан 50 миң кеми бар экен туугандар. Содаңызды берсин.
Болды, азыр өтөбүз ага. Азыр өтөбүз азыр. Ал эки тайды сурайынчы. Канчадан деп атасыз таксыр? Бияқта бауы болды. Болду. Кеттик анда. Буга миш айтып бербейбиз. Канчага алдыңыз аке? Qancha deydi? 90 deymi? 100 deymi? Канча деп атасыз өзүңүз? Болду. Ал кашка туугандар, тазы кашка 70 миң кеми бар экен. Полторашка го дейм. 70 миң кеми бар. Сурайсыздар. Жакшы нерсе экен, жамбаштары ям. Бул көрөсүздөр туугандар. 70 миң кеми бар экен. Ошондой деди. Сурайсыз. Жүрүңүздөр. Жылкы тарапка өтөлүп чыккан экен. 2 жылкы бар дейт, мен жерде бир таксырым. Yoldu, bazar kızıp gitti bak ha. Bazar kızı. Ana kaçsa? Oldu, hazır. Kança veriyor da? 115 mi? Kançası iken bu? Gazga жаңасы. Jaşı eken da. Жазга жаңасы 115 миң veriyor da. Maşallah. Karabay erken de özürsün ha? 115 миң. Veriyor da. Veriyor. Жақсы екен. Жамаштар hem жақсы екен. Бойы где-то 1.65-тен жоғары. 1.70-ке барып қалады. Ана қызыл атыңыз қайға кетті? Қаншада отасыз? Сіз қаншада отасыз? 160. Жашы қандай болды? 6 жаш. Асыйға 4 асый. Ал қара 4 асый туғандар 160 миң екен. Көкірек башын бір тартайын. Үйірі бар мı жоқ па? Көкіректердің генендігіне пұты қолын көресіздер. Машина бір тартайын. Қара светтегі жылқы екен. Суытылған даяр бұныңыз? Улақ бұлағы бар мı? Кепілдік бересіз. Bir айланып қойсыз біз. 160 миң кеми бар екен туғандар 4 асый. Ат жаныңнан жақсы екен. Обороттары жақсы екен. Қай жерден табамыз ең бұны? Номерді айтып қойыңыз. 0551 90 93 24-ке çalсаңыздар туғандар мына ол қара 4 асый болған жылқыға çalасыздар. Готов, даяр екен, суытылған екен, улағына кепілдігі менен дейді. Çalып сөйлешесіздер. Арқы берке дегенде. Оштан табамыз бі сізді? Болды. Қармандан табат екенсіздер. Ушул эле жерденчи. Содаңыз берсин. Қарабай қызыл атыңыз. Қанша қылып таштарды авам? Бердіңіз бі? 115-тен 117 миңге көтеріп тұр. 2 миң қошып тұр дағыншы. Так. О, бейт нерсе екен? Жақсы нерсе екен? Пұтқол ұзын. Жашы оқшайды. Қанша асый болды? Жашы қандай? 3 асый? Қанша деп отасың? 150 миң екен. Жылқы базар ұшындай туғандар. Жылқы базар ұшындай. Жылқылардың бағалары, тайлардың бағалары ұшындай. Байталдарды көрдіңіздер. 160 миңге 3 байтал. Қанша oldu тақсыр? 100 кеми бар. 100 кеми бар. Жашы қандай болып қалды? Бұшты туғандар 100 миң кеми бар екен. Ал сұрақтан чалдырайын. 5 қашақ екен де бұныңыз, а? Қай жерден табамыз ең бұныңызды? Ақжардан? Номерді айтасыз ба? Майли. Ақжардың жылқысы екен. Бұшты. Басымлықтың ұлтар. Бағалар ұшындай. Жылқы базар, қай базар. Ерлерді сұрадыңыздар ле, ерлерді тартамыз. Ел қордан көресіз тақсыр. Кең тақсыр қандайсыз? Сіз бі? Ауыз бі? О, жабдулар қаншадан болды атым алағаныз? Білмейді екен басын.
Ээси жок. Болду. Ээси жок экен туугандар. Келсеңиздер табасыздар мына ошондой нерселерди бүт. Или боюн табасыздар. Канчада отасыз байталы? 90. Жашы кандай болуп калды? Жашы эле нерсе экен туугандар, бышты. 90 миң кеми бар экен. Байтал. Тақсырлар? Қаншада отасыздар? 120. Машалла. Базар бағылды ғой? Қаншаға бербедіңіз? 70-80'ge. Боз екен, а? Қысыр ба? Мына ол байтал 120 мың дедіңіз? 120 мың кемі бар екен. 70 мыңнан жоғары берішіптір, базар бербептір. Қысыр екен. Жашы қандай болып қалды? 4-5 туған. Болды. 4-5-те туылып тұр. Чоң нәрсе екен. Жақсы байтал екен. Польшадан, Орловскийден қойсаңыздар. Жақсы жылқыларды береді. Қай жерден табамыз ең бұны? Оштан да. Номерді айтасың ба? Номері 0773 0773 менен 76 76 75. Болды. 76 75-ке чаласыздар. Мына ол 4-5-ти туған байтал менен байланышасыздар, туғандар. Мен фонғадан қойып қойдым. Көріп ала бересіздер, кемін сөйлешіп. Тақсырлар, қандайсыздар? Ассаламу алейкум. Сіздер ба? Мына қара кімден екен? Bizde. Қанша тұтасыз? 80 kaldı. Байталы бұл? Ha baytam. Ай, бейік қой бұныңыз, а? Konam baytam. Jaş. Жаш бедағын. Мұнан екен, туғандар. Қара түстегі, ұзындығы ұзын, биіктігі биік болған байтал. Қаяқтан келден бұныңыз? 80 мың дедіңіз бі? 80 мың кемі бар екен. Жоң нәрсе екен. Айландырып қояғы. Базар бағылды бұ? Қаншаға беріп қойдыңыз? 67 мың бербептір. 80 мың кемі бар екен. Байтал екен. Көрің екен. Мынау бар? Машалла. Дам бір байтал туғандар. Енді қатар жамбаштарын айландырып сіздерге көрсетейін. Жашы қандай болып қалды бұның, тақсыр? 3-ті туылды ба? 3-ті туылып тұр. Бұты қолын жондығын қарап атастарым. Биіктігіне, арқы беркісін дегендей. Қаншада отас? 110 мың. Нақ дыйқандық оқшайды, дыйқандық сондай болып келеді. 110 мың кемі бар. Қаншаға бербе қойдыңыз? Тақсыр. 100-ге чейін бүті бүтпей. Болды. Номерді айтып қойың? 0558 менен 52 22-26-ға чаласыздар, туғандар. Мына ол 3-ті туған байтал менен сөйлешесіздер. 110 мың кемі бар екен. Жақсы сөйлешіңіздер, туғандар. Уқтыңыздар. Солаңыз берсін, тақсыр. Бір қатар жамаштарын айландырып қойайын. Дыйқанның жандығы, малы шындай болып шығады, туғандар, базарғач. Алдынан, арқасынан, көтірілінен. Bir görsетtik. Toyaqları da жақсы екен. Жолын келген нәрсе екен. Жылқы базар. Мына байталдар қаншадан екен? Байталдар қаншадан болды, әке? 80-ден екен. Байталды тартып қойыңызшы, тайларды тартып қойыңызшы дедіңіздер еле мұна, әке? 80 мыңнан бар. Шеф, қанша болды пұлы? Қаншада отасыз? 85 мың. Байтал. Бышты бұқынам ба? Бышты. 85 мың кемі бар екен. Сатылды бұл? Қаншада отасың? 80 мың кемі бар екен, туғандар. Байтал. Бұл тарап байтал болып, білесіздер. Базар ұшындай, жылқы базар ұшындай қандайсы о? Ошоға қарап тұрлайсыздар, ақшаны арқы еркіне дегенде. Біз жиынтықтайыз, біз менен чоң болып тұрыңыздар, бұйырса уйлар тарапта, қойлар тарапта сіздерге чағылдырып, қызмет қылып өрмектейбіз. Оштабыз, Учкундабыз, мал базардабыз. 13 февраль 2022 жыл апта күнгі жексенбі.